yego turakumva honorable twumvaga imvura irimo imvura iragwa kandi yo nta bushobozi nyifiteho. ubu icyo ufiteho ubushobozi ni iki se ko ndi hano bene wanyu utabashoboye afashe Nyarugabo ahindutse umusazi bamutwaye harare Scovia asigaye aramubwira nk'intuza yiwe agacurukura umuntu wabaye umudepite umuntu wabaye Nyarugabo wabaye reka nguce mu ijambo uriya natitonda nawe azagenda abantu bavugana Scovia bose barapfa agomba kwitonda cyane of course cyane niho naringeze urebe nka Nyarugabo yatangiye sorry oya atera umwaka kuko ibyo abavuga ni ibintu bibi cyane so abamwishinze bareba bose yuko barimo kugenda na Nyarugabo natitonda n'akazi ke. Yes cyo naringiye kuvuga urebe Nyarugabo yari umuntu ukomeye yari umugabo wagomba gutumirwa n'amaradiyo mpuzamahanga haba gusobanura ikibazo cya bene wabo cyangwa ikiki ariko ubu ngubu ageze kwa Scovia uriya mukecuru udafite amenyo mu kanwa. haje uyu mutwe wa Wazalendo utangira kwibasira abanyamurenge za kiliziya zabo bagira gute arabahote arabakubise ku buryo ari n'abanyamurenge benshi bagombye guhunga. Twe nibyo tubwira amahanga yuko iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abantu kubera uko bavutse kigomba guhabwa agaciro. Ntabwo ibigomba kuvuga gusa ari ibijyanywe na M23 ngo yafasha ha igomba kuhava ibyo ngibyo birumvikana ariko tugomba mbere na mbere kurengera ikiremwa muntu. Wewe nduhungire he bene wanyu mu Rwanda b'abahutu birwa babaninagagura turavugira umuhutu bahabica hariya iminsi yose babagize abavictime ngo uvutse wese azavuka yabaye intera hamwe ngo kuko ari umuhutu turigera ubavugira n'umunsi n'umwe none kuraza ngo we nguje kuvugira umunyamurenge kabuki Kagame kuva yabaho sindumva avuga ijambo umunyamurenge mu kanwa ke uko uyu mugore we nawe yabivuze yateshagujwe agiye kuvuga ndengira ngo sinzi ibyo yaragiye kuvuga niba yaragiye kuvuga ngo banyamuryango nimba biki aje kuvuga ngo avuga ngo banyamurenge arangije yakanaso ariko banyamurenge sorry ariko banyamuryango tubemenge nawe yabivuze yateshagujwe bitamuvuyemo none abo bantu muza kuvugira abanyamurenge mutazi mutarigera muva no mwizina abashoboye kugira ngo batuvugire kandi batigeze babatunga n'urutoke arimo metere bukuru ntware mwaramwishe umwana w'umunyamurenge witwa ngo ni Mari akana k'agakobwa gatoya kageze mu Rwanda gusa kagahushuka baragafata baratajana ngo kisha umuntu ni gute mufata metere bukuru bamujugunye muri etage ibyo bintu bukora byose mugira ngo abanyamurenge bazabareba gusa bakabishimira mukagira ngo barabishimiye habe naba muri kumwe nabo bababwira ngo barabakunda ntibabakunda ikimenyetso nitwe tubizi sinakubwira ngo naka muvuge mu izina ariko aba bose baza bakavuga bakadutuka kuri social media ariko mu gikari tukaganira turavukana nabo mu gikari tuganira nabo mwebwe muza kutwangisha binjiye mu miryango y'abanyamurenge ikintu mutokwinjiramo ntimwo kwinjira mu rukundo rwabo tuvukana nabo ngo bishobora woja muri groupe y'abanyamurenge ya WhatsApp ukareba ibyo bahabaga ariko ntiwinjira mu mitima yacu ntiwinjira mu biganiro tuganira nabyo ku ruhande kuri telefone ntabwo winjira mu urukundo ni kavukire Kagame yavutse atagira urukundo rwa se ise yishwe nuko yanze kumuhingira ntagira urukundo rw'umubyeyi uraza gukundana nawe utarakunzwe Kagame araza gukunda nde nawe ubwiwe atarakunzwe afite imbuto mbi yo kutagira urukundo muri we ntaze kutwereka ko adukunda nta muntu watumaze nka Kagame nta muntu watumara ubunyine nka Kagame nta n'igihe azadukunda rero nakunda abo yibyariye ndabizi ko n'abatabakunda atukureho ubwo buryarya ngo aradukunda baje kwerekana u Rwanda ngo rwadukunze ndungireho ngo araje kutuvugira afite bene nyina bene se bahabikirwa hariya hananirwa kuvugira dufite abanyamurenge b'imvuzi bazi kuvuga kandi mwababonye bahagurutse dukunda abanyarwanda dukunda abarundi dukunda abatanzania dukunda abanyafrika bose kuko tugira icyo duhuriyeho kinini cyane ariko umuntu waguruka kuza kutwica nta gihe n'umunsi n'umwe tuzigera dufatikanya nawe
leta y'u Rwanda igenda imenya ibibazo byayo, iturekere twebwe dufite leta yacu ya Kongo. mu kanwa ka Olivier Nduhungirehe inshuro nyinshi avuga ubwoko bw'abanyamurenge Olivier Nduhungirehe ni umuhutu. Irindi jambo ntemera ubuvugizi bwa Olivier Nduhungirehe mu kutuvuganira, muri Kongo hari abahutu benshi bishwe na FPR. Yakabaye abanza kuvugira abo bahutu FPR yishe, hanyuma noneho yarangiza tukamubonamo ubutwari no kuba umugabo wabashije kuvuganira bene wabo, tukamwiyambaza natwe ngwino uvuganire n'abanyamurenge nabo ku kibazo bafite. Ariko se uyu muntu utarabasha kuvuganira bene wabo n'umunsi n'umwe aza kutuvuganira gute? Icyo abantu wenda baba ntabwo ndi umuntu ugenza amoko, sinkunda no kuyakoresha, ariko nkoresha nsubize message ya Olivier Nduhungirehe yakoresheje ayigira umuvugizi w'ubwoko bw'abanyamurenge atabuvukamo, akananirwa kuvugira ubwabavukamo bw'abahutu. Nta n'impamvu nokagize nje kuvuga Olivier Nduhungirehe iyo mu kanwa kiwe hataza kuba ari abanyamurenge gusa bavugwa. Ico gihe sinomenye na Nduhungirehe kuko abaho, namumenye ari uko mu kanwa kiwe inshuro nyinshi hahora hava abanyamurenge, noneho bituma nja gushakisha Olivier Nduhungirehe wicara avuganira abanyamurenge iwe n'ubwoko ki. Kuko uzumvishije uko avuga abanyamurenge wagira ngo nawe ni umunyamurenge. Noneho mu gushakisha kwa ngo menye nimba nawe ari umunyamurenge, naje gusanga atari umunyamurenge, ahubwo nsanga ari umuhutu, nsanga atari n'umuhutu wo muri Kongo, nsanga ni umuhutu wo mu Rwanda. Aho rero inzi ibibazo by'abahutu n'ibiki yaba yarabikemuye ngo abirangize, noneho twumve kuko yabikemuye tumwiyambaze. Zingakaraguta yewe ngotanyiwe gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Kagame Paul ndetse n'agatsiko ke, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Nduhungire wigijisho Maxi, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Nduhungire wigijisho Maxi, Singakaraguta yewe ngotanyiwe gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Arega kuba tutabone bintu kimwe, tibivuga ko tutari bamwe, kandi kuba tutanyura mu nzira imwe ntibivuze ko tudahuje icyerekezo. Gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana n'ibyakabaye intandaro yo gutongana. Kubaho no kubana ndetse no kubahana, buryo umuntu n'undi tamutu kamara. Tuje tumenya ko nta rugingo wabura, ngo umubiri wawe ube udafite nenge. None twibanire kandi twumvikane ndetse dukeburane. Rukundo ni Kaeri Bonheur TV, Rukundo ni Kaeri Bonheur TV. Agira ngo uvugiye kuri ibi bintu byabaye kandi byiza cyane, byatesheje umutwe agatsiko cyane cyane ndahera mu Rugwiro. Ariko noneho b'abanyarwanda bigize abanyamurenge, ndabizi je nawe dukunda kuba tubivugaho cyane mu maspace atandukanye, bo bacitse urondogoro uhereye kuri Moise Nyarugabo. Ese buriya iriya message yatanzwe yo kuva i Bujumbura bakabonana na Neva bakagenda bakagera naho abandi banyamurenge batakurikiye Moise cyagiye ngo bajye Kamanyora bakigumira Buvira, bakajya bakabasangayo. Iriya message wowe urabona yageze ahantu hangana iki? Yatanze ubuhe butumwa
no ku bandi no muri biriya byose birimo bibera hariya. ya muranyumva neza Turakumva neza cyane. saba murakoze turabashimiye abashimiye mu by'ukuri njyewe mbita abasangirangendo kuko uru rugamba twese rw'inkota ya Kagame yarushizeho ntekereza ko twafatikanyije ibintu byinshi cyane kandi intambara tuzayitsindira hamwe twese. aho Kagame yahagurutse yifatira abantu mu gahanga akica uwo ashaka nk'uko umusaza ari yabivuze, ntatora ntagira inshuti ntagira n'umuntu gusa uwo yarica uwo ashaka akica akamanika akica nk'imbwa akarimbura n'ikirimbuzi n'uruhotozi sinakubwira kabisa. twebwe yaratumaze, abanyamurenge yaratumaze ku buryo Kagame ashobora kukwicira mu Rwanda yabwira abanyamurenge bari mu Rwanda akababwira ngo ndamwishuye umuntu ntimuvuge ko ndamwishe. So babikora kuko yarabahamuye. Ikindi urabona twebwe nk'abanyamurenge iyo duhagurutse twavuga ikibazo cyacu, ikibazo ko ari leta y'u Rwanda yaduteje ibibazo wenda ziriya ntambara zose, twebwe twatinyutse tukabivuga. Tuba ikibazo kuri aba bacu b'ibifobagane bacu b'abanyamurenge b'ibifobagane, tuba ikibazo kuko Kagame yabahaye mission yo kuducecekesha irabananira. Mubyumve neza, yabahaye mission arababwira ngo bariya abantu bita Kagara sinshaka kumva amajwi yabo, nimbumva bavuga gutya ni mwebwe muzajya mubizira. So imbaraga mukoresha n'uburyo mukoresha ntabyo nzinje Kagame, muri abagabo mugende mukoresha imbaraga, niba muzabica, niba muzabangisha bene wabo, niba muzabita ibiki, icyo nshaka ko batavuga baceceke, kuko nibo bantu bonyine yarebaga Kagame akareba akabona nawe bifobagana bakabona n'abantu b'intumbi bari aho ngaho ntacyo bamaze, n'abantu wica ntibavuge, n'abantu uhemukira ntibatake, n'abantu kanda ntibatake. Ariko sasa twebwe bagenzi babo, twebwe ntabwo dukandika, no. Ushobora kutwangisha umuryango, ushobora kutwangisha ubwoko bwacu, ushaka kunyangisha ushaka wese, ariko sinkandika kandi ntabwo njewe nkandika. Hari gukangika no gukandika, ibyo byose twe na bagenzi bacu ntabwo bitubaho. Twariyemeje, twaravuze ngo tupfe cyangwa tureke gupfa turambe, tuzobona ibyiza by'igihugu cyacu, tuzareba kurenganurwa k'ubwoko bwacu ndetse n'abanyekongo muri rusange. Kuko Kagame ntabwo ari abanyamurenge yica bonyine muri Kongo, yica abanyekongo abateza intambara. Uzarebe kariya karere kose, ziriya ntara zindi za Lubumbashi, za Kinshasa, za Kisangani, n'abantu ni amahoro muri Kongo. Ariko reba mu burasirazuba intambara dutezwa na leta y'u Rwanda, kugeza ubwo bene wacu ibintu bazi n'amaso yabo bageze ubwo bahimba bankenuza yiwe. Agacurukura umuntu wabaye umudepite, umuntu wabaye reka nguce mu ijambo, uriya natitonda nawe azagenda. Abantu bavugana Scovia bose barapfa, agomba kwitonda cyane. Of course cyane. Niho naringeze. Urebe nka Nyarugabo yatangiye, sorry, oya atera umwaka kuko ibyo abavuga ni ibintu bibi cyane. So abamwishinze bareba bose yuko barimo kugenda, na Nyarugabo natitonda n'akazi ke. Yes, icyo nari ngiye kuvuga. Urebe Nyarugabo yari umuntu ukomeye, yari umugabo wagomba gutumirwa n'amaradiyo mpuzamahanga, haba gusobanura ikibazo cya bene wabo cyangwa ikiki. Ariko ubu ngubu ageze kwa Scovia, uriya mukecuru udafite amenyo mu kanwa. Scovia umeze umuntu aho ngaho gusa, umuyutubazi. Nabonye kandi ejo bundi Nyarugabo aha yakoreye ikiganiro kundi mu kudamu ngo niyaje basumba umuyutubazi ubara muri AFC byo biri gushaka uzenguruka ashaka za views. Nyarugabo yabaye umuntu waho ngaho, n'umwana wese arabona ku muhanda agakurura akamutunga mikoro vuga gutya, yabaye ntawe amenya ingibitsa zibimurimo. So ibyo ni ibibazo rero mbabwira, nari ntangiye mvuga ati ibi byose iterabwoba badushizeho batubwira ko tugomba guceceka, ntabwo bari bazi ko ino ntambwe twayigeraho. Bo reka mbabwire bavandimwe, aba bene wacu mubwire ukuntu intambara izabatsinda.
uwabashutse yabashutse ko gutukana ari bwo butwari n'ibinyoma ngo ariko kurwana intambara. Oro cya gihe bo barwana intambara y'ibitutsi birirwa batuka batoro batuka bagatuka bakabesha. Oro twebwe tuwe turwana intambara yo kugarura amahoro, yo gushaka icyaduhesha amahoro mu gihugu cyacu hamwe n'abandi banyekongo. Bo bahugiye muri biriya bintu bagashituka bakabona ngaho twabonanye na perezida wacu, ngaho turi kwa Muyaya, ngaho turi kwa Ndayishimiye, bareba bakanyura bari kureba gutya gusa bari mu bitutsi. None bakavuga ati ya aba batipe baratumara tu, aba batipe bageza hagute. Buriya rero ikibazo bafite ikibazo cya Sebuja Kagame, buriya agiye kubakanda amaso sasa. Abwiye tuzi ubundi mwebwe muri abantu kimutashobora no kumenya abantu barabagendana bakabarenganiriye muba mubiki. Adafata umwe tware mu rugwira kubiyite arambike asubire yoheze cyangwa amukura kandi amaso ze yaturitse. Umuntu azagira mu bantu basange umuntu ngo yarwaye amaso ngo yagize impanuka, ubasanga umuntu ari kwambara rinete atarigeza yambara mu buzima bwe, ari guhisha amaso uko bayakanze. Nguko niko Kagame azobagira byange bitebuke, kuko twebwe twaharanira ahaki yetu, turi abanyamurenge, tuzahora turibo. Abanyarwanda n'abavandimwe, umunyarwanda w'amahoro ni inshuti yacu n'umuvandimwe. Umunyarwanda tuzana intambara tuzamurwanya. Biriya rero bamanyota bakoze bari abavandimwe bacu, mu by'ukuri nibyo gushimirwa, nta bindi bintu kandi byageze kure. Murabona ukuntu byasakuje biriya byonyine kugera hariya Uvira. Mwabonye guverineri ukuntu yabakiriye, abahamagarira abantu mu masitade, bakura abantu mu rujijo. Biriya byababaje ba Moise Nyarugabo we ubutwari bwiwe ngo azarwana ngo kugeza ku mutonyi wa nyuma amaraso. Abandi birukanka bavuga ko bazarwana kugeza intambara, batsinze intambara y'urujijo nka ruriya, intambara y'amacakubiri, intambara yo niyo abandi bari kurwana kugira ngo bayitsinde, iwe ngo azarwana. Nivyo yiberamo, nivyo yirirwa avuga besha, mutumira ku maradiyo abesha, agira guta acurika avuga bya minembwe by'amadorone by'ibinyoma, gahimba, akazana ibintu bidafite 12. Ariko reka mubwire ko urubyiruko rwarahagurutse rw'abana b'abanyamurenge. Ntabwo ntabwo bya bindi bya kera, no. Ahubwo azitonde, natitonda azabigenderamo mu buryo atazi, kuko aba bagabo mwabonye bahagurutse ntibafite gusubira inyuma. N'abajeni, n'abantu bazima basobanukiwe, n'abantu bize. Izi ntambara zatwigishije ibintu bikomeye mw'abagabo, twize ibintu tutari tuzi. Sasa rero ntitushaka kwemera ko ubwoko bwacu Kagame aburimbura cyangwa ngo abucurika bucurukura, abubwire uko ashaka, abubwire. Ntabwo abanyamurenge n'intinya amaso, ntabwo umunyamurenge atinya umuntu gutya ngo urapfa kuza mu mukange ukuye bariya Kagame yadutwaye. Ariko nabo turabaririra, turabatakira, turabasengera. Byanga byakunda tuzabakura mu maboko ya Kagame, kuko ni bene wacu n'amaraso yacu, nubwo bafobaganye badashobora no kwitekerereza. Guys, novuga amagambo menshi, ariko reka mbashimire. Mu by'ukuri mwebwe muraturutira bino bifobagana bene wacu, bireba abanyamurenge, bireba abanyamurenge n'umupfurero n'umubembe n'umunyintu. Aho leta y'u Rwanda ibateranya bakamarana ntaco bapfa, bakabihagararaho ngo bazarwana, ngo n'ubwoko bo ngo bazorwanya Gisegete ngo bamukureho. Ibintu by'amafuti, ibintu by'ubujiji bidafite 12, byo kubahoza mu ntambara, byo kubahoza mu nzango z'abandi bantu badashobora kwitekereza ngo rero icyo bakora biyunge n'abandi bantu barangiza intambara. So ndabashimiye rero inshuti zacu z'abanyarwanda, mwebwe muhora mudutekereza kandi mukatwifuriza amahoro. Ndizera ko turi kumwe kandi Imana iri kumwe natwe nk'abanyakuri. Murakoze cyane kuduha umwanya. Ni wowe ukoze cyane Patriote, urakoze kabisa, uvuze amagambo meza kandi akomeye rwose, urabishimangiye. Ibyabari abavandimwe, ahubwo ube hafi nubona kandi kanya wongera ugaruke, kubera ko ibyo wavugaga byari ibintu byiza. Ntabwo nkeka ko unageze naho wagomba kugera, ariko wabushize kuri mute. Urakoze. Ikintu gihari cyane, Moise Nyarugabo, umuntu wese atekereza akamwibazaho wa mugani wawe, akibaza niba umuntu muzima ufite ubwenge n'ubwonko bukora yakora nka biriya bye n'abandi bari kumwe. Ni ibintu bidashoboka, udashobora gutekereza ngo umufate, uretse wa mugani kuba yahabwa interview nk'iriya ahabwa, yarakiturondogora ahabwa na uyu dusigaye twita Bemeriki, ari we Scovia.
iriya foto ntayo babona, comrade patriote, iriya foto yaba ariye ntibayibona, ntabwo bashobora kubona iriya foto yaba ariye bagabo b'inkorokoro nka bariya bose bahuye n'uriya na Neva, ari nawe noneho Amplis wongere ko ari we ubu ngubu ufite idarapo rya African Union. Urumva guhura nawe bakagera no kuri tere hariya Uvira, bagahura n'uriya meya w'umujyi. Biriya ni ibintu, iriya foto irakomeye cyane, iriya foto abantu bari aha turi kumwe hano ni ifoto yabariye cyane. Ntaho rero bihuriye na Moise, umuntu wabaye barimo wa mugani wa Maître Nyasa ati nubwo aho narebo mbumvanye iyo titre nayihaye bariya bari hariya. Ntabwo umuntu wagenda ngo ubwenge bwawe n'ubwo bumetere n'amashuri sinzi ngo ni za PhD byano bibitse Kagame udafite na nuza na certificate nimwe, yize akarangiza neza akayirangiza akaba yifite, ukagenda ubwonko bwawe ukabumubitsa, warangiza akagushyiramo inoza ubwonko yogeje busigaye bundi yavanye ahandi akaba ari bwo gushyiramo, ukajya hari ukakikurondogoro uri hamwe na bemera icyo ari we Scovia. Biriya ni ibintu bibabaje cyane. Ikindi nshaka kugira ngo abantu mwibaze kandi wenda n'abashoboye mujye mumwandikire Moise Nyarugabo mumumbariza akabazo. Amaze igihe ari hariya mu Rwanda avugira kuri iriya mama Rwagasabo, avuga abarundi bagiye barashaka gukora genocide, yirirwa aboroga za drone, aboroga avuga ibyo avuga, ariko niba koze kuko ari nzima arimo aharanira ubwoko bw'abanyamurenge, ntaho turamubona iriya foto nawe ngo tuyibone mu Rugwiro. Mwumve ukuntu chef de bande abakoresha wa mugani we nk'ibintu biraho bikandika ubivuze neza bifobagana biraho. Nta foto nk'iriya iragaragara mu Rugwiro, cyangwa bigaragare Kagame yabakiriye nawe barimo baganira wenda banamushimira, nabo wenda ngo bagira ahantu bagaragaza ifoto bari hamwe na Kagame official. Ifoto nk'iriya tuyibone ya Moise, ya Kibasumba Dera, ya Kanyiki, y'abandi bose bari ku ahantu bicaranye na Kagame, murayifite mwebwe? Je ntayo ndabona. Icyo bisobanura ni ikireba, bikwereka abantu bari muri mafia game y'ibintu byo guteroriza akarere. Naho hantu isi yose ubu ngubu yabaciye amazi ivuga iti aba bantu na Kagame wabo ni terrorists, n'aba terroriste bibereye hariya barimo bateroriza akarere ko mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo foto nayihari kubona rero nk'aba ngaba bafata ifoto nk'iriya bakayigaragaza, bakajya ahantu bemye bakavuga disikuru nk'iriya bashima, bakajya hariya ibuvira kandi isi yose ibuvira Kagame yaragiye amaze gusinya hano DC akagenda akajya gutera no kwicira abantu. Ibyo bintu bariya bakajya gushimira abahagaritse ibyo bintu, ubuyobozi bwaho banerekana n'abanyamurenge bahasigaye. Iriya foto ntabwo nta kwisa, biriya kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero Moise wibereye muri underground, niko navuga n'akaradiyo nka Idi Amin ahunga, ni biriya neza nibyo waba usigaranye aho ubwonko bwawe butagikora. Wirirwa umuntu wabaye senateri we na Ruberwa wabaye vice president, ariko ukaba udashobora kuvuganira igihugu cyawe, ukaba udashobora kuvuganira ubwoko bwawe, ukaba utakuma ku mwanya uriho ubyitwa ngo ni abari muri opposition ya Congo bose baravuga, ntabwo ari nko mu Rwanda bafite freedom yo kuvuga. Uri Kinshasa uravuga ukavuga ibyo nenga leta. Bari abantu ba Fayulu bande bose abari muri baravuga nta kibazo. Moise yagombye kuba niba hari ibyo nenga leta ari Kinshasa nawe abivuga, akaba arimo avuga ati leta murimo murakora mudakora neza, ariko ibyo avuga aravugira u Rwanda, arataka Kagame, arashimagiza Kagame waforomye Red Tabara
ibiri yavuga ngo by'abamayimayi ngo batwishe, umunyamurenge uraha wese n'uzaza n'uzabyumva adafite ubwonko nawe bucuritse nawe atari umunyarwanda nka ntuza, nkunda kubivuga n'iwanyu Patriot turabizi. Narababwiye ngo mudufashe kandi twifashe dufatanye, muduha abanyarwanda bacu bambukiye basubira mu Rwanda, kandi tubishyire no muri international community no muri UN nahe, tubabwire ko abanyarwanda aribo barimo babateroriza bakwiriye kuguma mu Rwanda. Abo ni bandi? Uzarebe na wa wundi wa mudamu uherutseyo bari bagiye kwica ntibamwice, yitwa nde? Ndanamwibagiwe uyu mo yetu Fani, urakoze cyane. Uriya Fani yarabyivugiye aravuga ati Kagame rwose anyemereye akananyemerera ntamusenga nk'Imana, ataho mvuye ikuzimu. Ariko ngo yari yagiye iwabo avuga ngo ari excited kubera ko ntarajyayo, nawe ntarakanda, nibwo bwa mbere yakanda cyazana mu kimisozi, ibyo yavuze byose bikurwa baramucubuye nka Koruto. Aha, muzabikurikirane. Ariko abonye avuye yasubiye mu Rwanda ati ati mvuye ikuzimu, ati n'uyu nguyu urimo kwica abantu n'uriya mudigi wuzuyemo amaraso y'abanyamurenge, ndavuga Muyizi, ndeka sorry for my language, biba byagize ariko niko bimeze. Umuntu utashobora kuba yaba umuntu ngo avugishe ukuri rwose, akadigi gasa naho umuntu wabaye ntuza, nawe ibyo avuga byose aravuga ngo genda ahangaha ngo muri Kongo hehe. Moyize yari yajya hariya intambara irimo ibera, bari abakecuru n'abasaza bari ruguru, Moyize yari yakandagirayo. Moyize ahantu yakandagiye ni hehe? Se hariya Kamanyora. So ibi bintu by'aba bantu banyotewe amaraso y'abandi ngo bamene magi bari umureti, ni ibintu dukwiriye kwamagana. Ntabwo aba bantu ari abantu bakwiriye, ni ibinywa amaraso gusa byibere hariya. Ariko tugarutse kuri point yacu ahangaha, ndababwiza ukuri, dushimire mwebwe nkunda kubivuga Patriote ukora ibintu n'ubu ngubu wajya kumva ubonye akanya gato kubiseho space rwose urimo ndabizi ubu bintu biba birimo kwitorora mu bwonko, umeze nkanjye no kuryama sindyama by the way, kubera ko ibintu jewe bitari mu kuri ntabwo bituma ndyama. Ari ukunda kumbwira ngo nyishaka amazi akonje nyanywe, ariko nayo azanyisha nayo niyo yayo. So ibi bintu ni ibintu biri ahantu udashobora kwimvisha, kugira ngo ugurane umuntu uri hariya n'akaradiyo, umugurane n'abariya bagabo b'intwari ubona bariya bahagaze bemye bavuga ibintu exactly openly, nta kintu na kimwe baciye ku ruhande. Barerekana uriya Neva yabereye ihwa mu kirenge umuntu witwa Kagame. Uriya Neva umutekano ahubwo n'abariho hariya batarabatsembatsemba ni kubera Neva niwe. Kubera iki? Kagame yatwitse, yajyanye leta baritwikira abanyamurenge, we Patriot turabizi. Kagame na Kabarebe basponsorinze bariya bamayimayi bavuga nibo bariya bamayimayi baherutse Kagame just ejo bundi ahangaha aho baboneye ukuri kwabo. Burya ni ibintu bakoze. Kabira ari uri hamwe na Kagame none ahangaha na Nyaruberwa nako na Nyarugabo, n'abantu bariya bamayimayi batigeze bibonamo ngo biyumve ko ari abanyekongo barimo baharanira koze yabo. Yes, I'm coming. Urumva ntabwo bigeze bababonamo ko ari abanyekongo, ntabwo bigeze babona mo Kabira nk'umuntu wabo, ntabwo bigeze bamubonamo nk'umuntu ubabajwe n'inyungu zabo. Kandi nk'uko babibonye bose bahisemo kwibera uko bari, baravuga bati okay, reka twibereho twishakira amafaranga. Kabari bakajya bahereza amafaranga akajya bakoresha mu kujya kwica abanyamurenge, mu kujya gutwika, mu kujya kugira gute. Ariko when the time came, ubu none ahangaha aho Tshisekedi aje bakamwibonamo bakavuga bati oh, uyu muntu yaradukoresheje dukora amabi yose. Tshisekedi niho yazi aje avuga ati abanyekongo bose ni abanyekongo, abanyamurenge ni abanyekongo. Arabivuga, arabyemeza, aranavuga ati ahubwo n'abanyarwanda bamwe mubona hariya benshi bari kunuza ku munigo bakeneye ubutabazi ko tubatabara. Uyu ni umugabo wavuze ijambo rimwe ryafashe ku bantu bose, n'abanyamurenge mwebwe abakagara, reka nkoresha iryo jambo mwese murimo. Tshisekedi yavuze uko akora
ni umuntu utabonamo ibintu byo guca ku ruhande. Kagame niho hantu yaboneye challenge itabaho, ntabwo ahasigarana yirukankana Kabila we n'ibyo bishyuza Tshisekedi ntabwo ari ibya Tshisekedi, ni ibya Kabila. Kabila niwe wagiye amasezerano na ba M23 ntiyashyira mu bikorwa, noneho bakaza kuyishyuza Tshisekedi. Tshisekedi ashatse kugira ngo ayo masezerano nabyo abikemure birangire. Kagame ni inyungu ze, ni mu business nashaka irangira, abahamagara abahutu abajyana bajya gutangira rebellion. But tujye Nairobi still Kagame arareba ati bagiye kumvikana, ati no, muvemo mwe mugende. Tshisekedi niho yavuze ati you know what, mwebwe tuba brandinze ko muri umutwe w'abateroriste, ntabwo tuzongera no kugirana inama namwe. That's where it started. Naho ngaho nuko byaje. Rero Moise n'abanyarwanda n'abari hari abandi n'abanyarwanda n'abenshi baravuga barashimariza Kagame, bafite amarangamuntu, bafite ngo ubwene gihugu, nta abo batari impunzi patriote muzaba turekera kandi mu bikore vuba, mu bitunganya. Ndabona muri mu bikora neza, mufatanye na African Union, mujonjore urwiri n'intuza icyatsi n'ururo, muduhereza abanyarwanda babiyitirira bagume mu Rwanda, ariko ab'impunzi mubacyure, mushake uburyo hanyuma amahoro aboneke. Naho ubundi aba ba Moise n'abanyarwanda, bari abandi bose n'abanyarwanda. Niyo mpamvu Kongo ntabwo bayifite ku mutima, cyo bafite ni inyungu zihari zibakorera z'umuntu umwe, arizo zimaze bene wanyu n'akarere. Rero reka twakire abantu bamwe, ndakeka ari free mind wafata ijambo, hanyuma tukaza gukurikizaho n'uyu mushyashya witwa Muhubiri, ntabwo nzi izina uko narisoma, ariko niwe uraza gukurikira. Muhubiri, reka twumve free mind. mwigisha. Murakoze, sinzi uko munumva, baze ncekinge kuri microphone. Urumvikana neza comrade. Murakoze cyane, ndabashimiye ku kiganiro ciza. Burya guhugurana no guhozaho ibyiza cyane, kandi bino bihumura benshi bari bahumye, beshwa amahoro kandi hari imihoro. Ndabashimiye cyane kuri no topic mufite. Ni byinshi, erega ubundi amagambo amaze kuvugwa numva yuko n'ubundi nta bishasha nongeraho, gusa amajambo azaryoha yasubiwemo. Hari ibintu abantu bene wacu bahendeshejwe na FPR, iraza iratwica. Nimba ari abantu nk'uko Patriot yabivuze baba victime ba FPR, twarishwe cyane, kandi n'ubu nyine ko turicwa ko murabibona. Udupfuni twa FPR tumaze kumara abanyamurenge batari bakeya, ariko ndashimira Imana yuko turi mu isi iri digital ubu nyine, aho ibintu byose bishirwa hanze, ibintu by'ibanga kwica umuntu ngo bigende biceceke. Oya, ubu nyine byarabaye, tukaba turi mu isi dukominika ikoranabuhanga rigezweho, akaba bosabisha no kubonana n'abategetsi nk'uko byagenze biriya mwabonye, aho membre bacu bakagara bahaguruka, iriya BJ igahaguruka ikagenda kuja kubonana na perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo twerekane akababaro kacu, kandi tunashimire ku ntambwe runaka badutabaye. Ibi ni ibintu byiza cyane, shimira yuko Kagame atakigiye abikora nk'uko yahora abikora, bikaba nk'ibibaye mu mwijima nta wabonye. Ubu nyine arameze nka yankende bavuga ngo ikomeza kurira igiti niko igaragaza ubwambure bwabo. Ibi bintu dutegerezwa kurugwana, twararutangiye kandi dutegerezwa kuzarutsinda. Impamvu tuzotsinda urugamba si ubwinshi, impamvu tuzotsinda runo rugamba ntabwo ari imbaraga nyinshi, ubundi nuko duhagaraze ku kuri. Ukuri kuza gutsinda, kuza kwikwega, ariko amaherezo kukaganisha ku ntsinzi. Rero nta kintu kibi nko guhemuka kubona guverinoma y'u Rwanda iriho iyoboje icuma agapfuni. Reka mbibire banga ku kintu kimwe mutari muzi. Naho mubona bino bifobagane by'abanyamurenge biri hariya kubera uburyo babigwatirije ibintu runaka, ariko ntibikunze Kagame nabwe, ndetse n'ibyo babibikije ibanga tuza turara twarimenye. Rega muza mubibona kuriya
mukagira ngo ivyo ngo vyose bimeze gutya nka kurya nyine kw'idofari ry'igitaka rikiri ribisi rifobaganye ukuntu. Oya, siko bameze. Bariya barafobagana bakereka Kagame ko bari kumwe nawe, ariko natwe baraza bakatubwira amakuru y'ivyo bavuganye. Tuba turi hafi nabo, tuzi amakuru, ikindi kirenzeho berekana kubw'inyungu zabo bagafobagana. Kagame yaragiye abafatisha ibintu bimwe bitandukanye, bubaka amazu hariya, abafatira imiryango yabo hariya bamwe. Rero kugira ngo babe incungu y'ikinyoma ce ashaka kubesha biciye muri bo. Baza bamwereka ko bari kumwe ku mubiri ariko ku mutima ntibari kumwe nawe. Ndetse na Nyarugabo. Nigeze kubona ifoto y'umuntu umwe bari kumwe bahagararanye, asa nk'usmilinze kugira ngo bafate ifoto, ariko ipica urayireba ko ntirimwo ivyishimo na bike. Wari wishimye cyane ico gifobagane bari kumwe, nk'uko ntikizi ukuri kwihishe muri ivyo, ariko Nyarugabo azi ukuri kwihishe muri biriya bintu arimo gukora, nta buzima azi ko abufitemo. Kubera iyo mpamvu ntaco afite cyo kwishimira. Narebye ifoto nta munezero na mukeya. Yashatse nko gusmilinga ngo yerekane ngo yasmilinze, ariko biracagaragara wose nkuko arababa. Nyarugabo kuva yarangiza amasomo ye ntiyigeze agira umwanya na mutoya kugira ngo apange umushinga runaka. Bahise bamutwara gutya akirangiza amasomo yo na Ruberwa, kugeza amagingo n'aya ni abakozi bakorera u Rwanda. Kagame niko ushatse kuvuga, ariyo FPR, ni abakozi babakorera, ntibarigera bamenya icyo gukora iciza, ntibarigera bitekerereza n'umunsi n'umwe. Ntabwo bokwikura muri buriya bucakara, barasa nk'abafashwe n'akamashu ka Satani ariwe Kagame. Ni ukugira ngo baravamwo bukeya, nkuko azi uburyo abamanipule, afite like amadone base done yabo yose, ntabwo baza bashaka kuhava. Ni nk'umugozi yabambitse, ariko bazi ukuri kwa biriya bintu byose. Ninde uyobewe ko Red Tabara mugani wanyu yazamuwe na Kagame hariya? Ndetse uyu Rukunda Michel, Colonel Rukunda Michel, uriya ubwo yashitse iri iwacu mu Minembwe, yashitse avuga ko Red Tabara yoherejwe n'Akadomo. Iyo bavuga Akadomo murabizi ni u Rwanda. Yavuze ko ariko kohereje Red Tabara, yarabishitse arabyanonsa neza cyane. Iki kwemeza yuko ntabwo n'ubundi nawe bari banamwishimiye, kuko n'igihe cyose tuvuga ko aribo bamwishe. Urabizi ikiriyo ciwe sinzi uko mwabonye cyabaye ahandi hantu ku isi yose, bantu ibi bifobagane byagiye bivuga ngo ni ikiriyo, ko atari ikiriyo, yari seremoni yo kwishuzamwo amafaranga yo kuja gufasha biriya bintu bya M23. Nimba mwarabibonye, bakoze kari agaseremoni uretse mu Rwanda niho katabaye. Kubera iki? Ntibashobora kwemera yuko kibera mu Rwanda, nkuko makanika rimwe yigera kurwanya FPR ayirasira iwabo. Iyo nzika ntizishira muri FPR barayigira, tibo kwemera kubonaho bishimira yuko ngo ko baribuka ngo Rukunda Michel. Ibishoboka ntibomwemerera. Kandi hose byarabaye ukuye mu Rwanda. No mu Burundi nkuko ntibemerera politike yabo mu Burundi, iwacu muri Kongo ahantu hayobowe na FARDC ntibozana biranga uko bariya n'abantu bateye igihugu. So ahantu rero babikoreye za Kenya, muri Amerika, mu mastate atandukanye, hehe, mu Rwanda bitwa ko bafatikanije. Ntawozana ico gitekerezo buhita bamukuraho. Baramubwira ngo wewe urazana gute idea ya makanika wigize kuturasa 2002. Ntabwo bobikora hariya mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo babanye baziranye. Uriya u Rwanda ruza rubagira ngo rurababesha, ariko nabo barababesha. Azavuga ngo umuntu ngo azagwisha kwa kwanga nawe ukamwisha kubizi. Abanyamurenge bazi ubugome bwa Kagame, kandi nahera ko mvuga akantu kamwe ndangiza ku Rwanda ukuntu rwigize umunyarukundo, rwigira umuntu ufite ubumuntu bwinshi cyane ku bantu basanzwe bica. Ese ubundi uyu mugabo ngo ninduhungire he ukoreshwa na Kagame usa kugira ngo yaje kuvugira abanyamurenge? Ovia mu myaka itari myinshi mikeya cyane ishize yari umukozi ukora mu rugo rw'umugabo w'umunyamurenge. Umugabo w'umunyamurenge niwe wamugiriye impuhwe kugira ngo amuhereze akazi, ari agashomeri kari aho ngaho. None uyu munsi atangiye kuvugira abanyamurenge. nabyo biri ngombwa kubivuga. Biri ngombwa, ya
none uyu munsi atangiye kuvugira ngo ko aravugira abanyamurenge. Oviya wewe n'abanyamurenge urabazi ubazi hehe? Ko wakoze mu rugo, wowe wakoze wabaye umurenge wewe Scovia. Scovia ni umuntu uri aho ngaho kugira ngo bakoresheje kugira ngo amanipelinge bano bino bifobagane by'iwacu, ariko Scovia nta kintu na kimwe azi ku banyamurenge. Ubona nka Nduhungira aho avugira abanyamurenge, kuratuvugira Nduhungire yabanye n'abanyamurenge. Ikindi abanyamurenge ni ryari babuze akanwa ko kwivugira kugira ngo bavugirwe na Nduhungire. Abanyarwanda baha basaba ubutabera baruzuye ni benshi cyane. Abanyarwanda baha basonzera mu Rwanda nza mbireba iminsi yose baruzuye baba bataka inzara. No mu Rwanda ntibagihakana yuko inzara idahari. Muza mubabwira ngo mufite umutekano, umutekano uraribwa. Umutekano utari mu nda, uwo ni umutekano nyabaki. Umuntu arapfa akageza aho apfuye yishwe n'inzara, abantu bagateka imitanga, abandi bagahunga ingo zabo kwanga ko abana babafana mu nzu ntaco bafite babahereza. Warangiza ugahagarara ukavuga ngo mu Rwanda ngo ko muraja kutuvugira, mwabanje mukivugira. Mbere yuko uza kuvugira umunyamurenge banza wivugire. Noneho tuvuge ngo warangije iby'iwanyu, wagize impuhwe zo kudukorera natwe. Wewe dufite igihugu cacu, tukagira leta yacu, tukagira buri inzego za guverinema zacu zo muri Kongo. Muri izo nzego zose zirimwo abanyamurenge. Nduhungirehe uza kurusha uza kurusha depite Rukema wo muri iyo province w'umunyamurenge ukamurusha impuhwe. Wewe Nduhungirehe bene wanyu mu Rwanda b'abahutu birirwa babaninagagura. Turavugira umuhutu bahabica hariya iminsi yose babagize abavictime ngo uvutse wese azavuka yabaye interahamwe ngo kuko ari umuhutu. Turigera ubavugira n'umunsi n'umwe. None kuraza ngo wewe nguje kuvugira umunyamurenge kabuki. Kagame kuva yabaho sindumva avuga ijambo umunyamurenge mu kanwa ke. Uko uyu mugore we nawe yabivuze yateshagujwe. Agiye kuvuga ndengera ngo sinzi ibyo yaragiye kuvuga, niba yaragiye kuvuga ngo banyamuryango, nimba biki aje kuvuga ngo avuga ngo banyamurenge, arangije yakanaso nawe yabivuze yateshagujwe bitamuvuyemo. None abo bantu muza kuvugira abanyamurenge mutazi mutarigera muva no mwizina. Abashoboye kugira ngo batuvugire kandi batigeze babatunga n'urutoke, harimo Metere Bukuru Ntwari, mwaramwishe. Umwana w'umunyamurenge witwa ngo ni Mari, akana k'agakobwa gatoya kageze mu Rwanda gusa kagahushuka, baragafata baratajana ngo kishe umuntu. Ni gute mufata umuntu Metre Bukuru bamujugunye muri etaje. ya ibyo bintu bukora byose mugira ngo abanyamurenge bazabareba gusa bakabishimira mukagira ngo barabishimiye. Habe naba muri kumwe nabo bababwira ngo barabakunda ntibabakunda. Ikimenyetso nitwe tubizi, sinakubwira ngo naka na naka muvuge mu izina, ariko aba bose baza bakavuga bakadutuka kuri social media, ariko mu gikari tukaganira turavukana nabo. Mu gikari tuza tuganira nabo. Mwebwe muza kutwangisha binjiye mu miryango y'abanyamurenge, ikintu mutokwinjiramo ntimwo kwinjira mu rukundo rwabo tuvukana nabo. Ntimwo bishobora. Woja muri groupe y'abanyamurenge ya WhatsApp ukareba ibyo bahabaga, ariko ntiwinjira mu mitima yacu, ntiwinjira mu biganiro tuganira nabyo ku ruhande kuri telefone. Ntabwo winjira mu rukundo, urukundo ni kavukire. Nka Kagame yavutse atagira urukundo rwa se, ise yishwe nuko yanze kumuhingira. Ntagira urukundo rw'umubyeyi. Uraza gukundana nawe utarakunzwe. Kagame araza gukunda nde nawe ubwiwe atarakunzwe. Afite imbuto mbi yo kutagira urukundo muri we. Ntaze kutwereka ko adukunda, nta muntu watumaze nka Kagame, nta muntu watumara ubunyine nka Kagame, nta n'igihe azadukunda. Rero nakunda abo yibyariye, ndabizi ko n'abatabakunda, atukureho ubwo buryarya ngo aradukunda, baja kwerekana u Rwanda ngo rwadukunze, ngo Nduhungireho ngo araja kutuvugira, afite bene nyina bene se bahabikirwa hariya, ananirwa kuvugira. Dufite abanyamurenge b'imvuzi bazi kuvuga, kandi mwababonye bahagurutse. Dukunda abanyarwanda, dukunda abarundi, dukunda abatanzania, dukunda abanyafurika bose, kuko tugira icyo duhuriyeho kinini cyane. Ariko umuntu uhaguruka kuza kutwica, nta gihe n'umunsi n'umwe tuzigera dufatikanya nawe. Leta y'u Rwanda igenda imenya ibibazo byayo, iturekere twebwe dufite leta yacu ya Kongo.
ntabwo turigera twiyambaza u Rwanda kuza kutuvugira dufite igihugu cacu kituvugira. Baki azahaguruka akavuga ikibazo c'abanyamurenge amaze kukirangizaho, ahubwo abahabanye benyegeza bakomeza no kukizana nkuko niyo ntangiriro yacu n'iyi leta y'u Rwanda. Turayamaganye kandi tuzahora tuyamagana, kandi ko murabona ko biri muri processus y'ibintu bihabicamo cane. Ibi byose n'ahandi tuzohagera, kandi ntabwo u Rwanda rufite kutwitambika. Ndanashimira by the way yuko bimwe mu processus y'ibihano ruharufatirwa bihabigerwaho, ndetse n'ibindi biri mu nzira ko biraza. Sinzi uko mukurikirana amakuru umunsi ku wundi, hari ibindi bihano bigiye kwiyongera nyuma yuko ibyo bababwiye kugira ngo babacahe batarikosora. Rero sinishimiye cyane ibihano byabo, ko kwishimira ko bava mu gihugu cacu. Iby'igihugu cabo kirabareba, ariko iby'igihugu cacu batureke twenyine, ntabwo bibareba. Murakoze cyane. Urakoze cyane Free Mind, urakoze kabisa. Turabyumva kandi ukunda kuvuga rwose na emotions nyinshi, kubera ko iwanyu birababaje. Nako iwacu twese dufite ikibazo, dufite umuntu umwe uri obsessed n'amafaranga bijyanye no kwica. As long as agomba kujya ahantu hose akica abantu bose ahasanze, akabona amafaranga, akabona ibyo ashaka, he doesn't care. Ariko abantu bamwibeshaho bakagenda bose ngo iriya kana ka mama ari nuko kuyivuga, ni nayo abenshi ba Moyiza bureba bakurikirana babasezeranije ijuru ntibazarijyamo, kandi bazanapfa batanarigezemo. Ntaryo azaba, kubera ko nawe ntazarijyamo anyway. Reka twakire abandi bashitsi reka twakire Douglas, waburetse umunota umwe. Ndumva mwaje mukuri. Reka twakire mu biringira ngo niwe ukurikira, then Douglas. Murakoze cyane. Sinzi niba muri kunyumva bwana Rwanda. Turakumva cyane. Salama Douglas. Yaburetse Gabriel ihangane gato twumvikane. Komeza mubiri. Yarasuhuje abantu nta kibazo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Sinsubiramo ibyo Free Mind amaze kuvuga. Free Mind azasa n'umvugira ibintu buriya ntanze, azasa n'untanze. Rero reka mvuge ibidahuye n'ibyiwe, mbabwire ibyanje niboneye n'amaso yanje. Njyewe inkotanyi nkizimenya bwa mbere narazikundaga cyane, mu mbabarire kubera ko arizo mvuze, kandi mwavuze ikibazo cy'abanyamurenge, n'ubundi ndabizi ko arizo turwana nazo, inkotanyi turwana nazo. Njyewe naziboneye mu maso yanje ziza byuri wacu. Tumaze hafi, niba ntibeshe, abanyabyura bari hano baraza kuza kunkosora nyuma, ariko twari tumaze nko mu ishamba hafi ukwezi kurenga. Twebwe abana twari batoya, twari mu ishamba, ariko twarabonaga tuganira. Nje najaga no ku ishuri nkava byura hirangirira ikizingo nkagera kwa Mboga, niho nanigiraga. Nari ndangije 6e primaire, nari maze imyaka 10, nako nari mfite imyaka 10. Ni ahantu hari heza cyane. Byura yacu yari irambutse, ahantu umuntu yagendaga. Papa yari yaranyigishije igare, ngaheka muri umuna wanje tukagenda n'igare tukagerayo vuba cyane. Ahazamuka umusozi tukagenda n'ibirenge, ahamanuka tukahita twurira igare tukagenda. Nari namaze kubimenyera rwose. Rero nigaga ku mugabo abantu benshi batahazi neza, yitwa n'umusinzira ngo ni Bizimana Nyamadari. Dari yari afite bakaza bahita ngo ni muri interna, ariko nyamara ntiyari na interna, ariko ryari ishuri ryiza cyane abana bigiragaho. Twigaga n'icongereza.
kandi icyo gihe icyongereza muri Congo ni nk'ikintu batigaga, twigaga igifaransa, igiswahili n'ibindi, ariko kwa Bizimana Nyamadaridari hariya ku Cambere twigaga n'icyongereza, twagiraga tica utwigisha icyongereza kabisa. eba numvaga ameze neza, ariko abanyarwanda umunsi bahageze, ndabarahiriye imbere y'Imana yo mu ijuru, twaraye tuvuye Bzura yose turayisenya. Bzura yahise isenyuka kubera abanyarwanda mu wuhe mwaka? muri 98. 98 sinzi niba wabyumvishije, twahise dusenya Bzura yose. Nabyumvise, wakomeza. Bagiye baza badashaka kudufasha, baza wozana akamodoka kamwe kuzuye abasirikare 7, kari kamwe kano agapikapu kuzuyemo abasirikare inyuma 7 n'abashoferi 2 na fande wabo wicaye imbere, nabo baje. Nuko twatashe, Bzura irasenyuka, ntabwo badutabaye. Njyewe nza mbihamya neza nkavuga ngo ntibadutabaye, kuko twari tumaze hafi amezi 2 turwana twenyine turi abasivili. Ariko ndavuga ba data, simvuga njyewe, sinarwanyeho, mumbabarire kuri ico, nari nkiri mutoya. Ariko ndahamya neza n'ukuntu nabirebaga n'amaso yanje, ntabwo badutabaye, kubera ko tugeze Kalemi bari kuba twingingira kurira indege tuja Kanombe, ngo muje Kanombe tuje Kanombe kugira gutese, bakanga bose, kugeza igihe amato y'abarundi yitwa ngo ni za Rukuga niyo yaje kudukura hariya, atujana iwacu muri Kongo, n'ubundi atujana muri Sud Kivu. Abanyamurenge bose babyanze, banze kurira indege z'abanyarwanda ngo batujane hehe? I Kanombe tukama twumva i Rwanda mu kindi gihugu, ntabwo bishoboka. Bose bagiye, ni njyewe nagiye no muri Rukuga z'abarundi, yari amabato y'abarundi, nizo twagiyemo, nizo zatujanye muri Sud Kivu. Rero abanyarwanda njyewe iyo baba bavuga ngo baradufashije kuva kera, ryari badufashije? Ryari ko nje ntaza mbibona ko na mama yahise agwa muri iyo ntambara, yaguye aho ngaho. Ibyo batubwira ngo badufashije ni ibiki? Ibyo bavuga bafashije abanyamurenge ko ahubwo twapfuye babireba. Simvuze ga bariza aho handi bari batuye za Kisangani, abari batuye iyo ngiyo Banyarugabo bari bari za Lubumbashi na za hehe. Abanyamurenge bari kubapfa babaterera, bakaza babaterera ingona, abandi bakabapfuka mu masasha, abandi bakabatwika mu mapine. Ibyo byose bitewe na bande? N'u Rwanda. Imfashanyo y'u Rwanda ni iyihe? baza bavuga. Njyewe nshimiye Imana yuko mu mpaye no mwanya mutoya wo kuvugira kuri no space, kuko biranshimishije, ngize kano kanya ndishimye kabisa, kuko nta na kimwe njyewe noshimira inkotanyi zadukoreye, nta na kimwe njyewe nakoreye inkotanyi. Noneho ngaruke mve kuri ibyo ngibyo byo muri Kongo byo bya kera, aho noneho ntari mfite ubwenge. Njyewe narazikoreye, njyewe nigiye igabiro pole mama wawe sha. Ego 2004 nje nigiye gabiro, 2004 nje nigiye gabiro. Nasanze fande wa Ruduruko ni murokore, ni wari uhari. Arambaza ngo mbese uzi Mubegwa ni umunyabzura, umusaza w'umunyabzura w'umugorora witwa Mubegwa. Arambaza ngo se uramuzi? Ndamubwira ati yego fande ndamuzi. Ati se mwari muturanye? Ndamubwira ati yego ntabwo twari duturanye hafi, ariko babaga ku Cambere, twebwe twabaga Ikizingo. Atari kuramuzi? Ati yego ndamuzi kuko niho nigiraga. Uriya mugabo ni intwari sha,
gusa wambwira aho ari ngo ukazampuza nawe ati yego fande nzaguhuza nawe nibwo yanyemereye ko ninjira mu gisirikare mfite imyaka 14 arambwira ati kubuzi mu bego nari mfite imyaka 14 aranyemerera ninjira mu gisirikare je ntabwo mbesha arabizi fande murokore na n'ubu nyine mumuhamagaye yahita bivuga kandi namuhuje na mubegwa kuko narangije training ahita ambwira ngo ubwo urangije training ngo ngwino tuzajane nabwo twari tutararangiza twari tutarajanasho kwiga ikosi y'abakoreya nyine ya komando mpita ngenda turajana twarajanye nawe afata amafaranga yuzuza imodoka nako ibikoresho byiwe ibyo yamuguriye amafu ibiki afata n'amafaranga aragenda ahereza mubegwa aramushimira aramubwira ati burya bwose niwe ubona turokoye hariya mubegwa yararwanaga cyane abanyabyura baramuzi twarajanye nawe ibintu byinshi hari ukuntu umuntu yanga kubivuga kubera amagambo menshi kwirinda intambara ariko nari naravuze ngo umunsi nzahura n'urubuga rurimo abanyarwanda neza bashobora kutwumva nzabibabwira byose bino bintu nje nabaye muri Interforce nahinduwe umusirikare bampindura muri polisi nja muri polisi nja muri Interforce narinze Kagame nagendanaga nawe naho nigiye imodoka niho nigiye n'amamoto naho hose twarajanaga abana b'abanyamasisi bose nitwe twarindaga abana b'abanyamasisi nibo barindaga Kagame n'abanyamurenge bakeya ariko twari nka batatu twari njewe na Justin n'undi mwana umwe ngo ni David twari abanyamurenge batatu ariko abandi bose bari abanyamasisi abandi ari bavuye nyine ahandi je ntanazi nyine bakonyine n'abandi ariko twari benshi cyane barindaga president aho yajaga kuje twabaga twahageze kare twaramurinze njewe naramurinze mu bamurinze ariko ntabwo yigeze atugirira neza na rimwe ibyo byose yadusezeranyaga igihe cya Rurankunda baraje batwicaza mu nama twari ku mudamu umwe w'umunyamurenge ukora muri kiriya kigo cya gisirikare ngiye kuvuga noneho byose baramwirukana Imana imbabarire reka mbireke twaragiye mu nama baratubwira ati tugomba kuja gutabara Rurankunda kandi ni mwebwe muzi muri Kongo iwanyu mugomba kugenda mu b'imbere sawa iyo yari inama rwose badusezeranyije ati tugende bukeye abandi bakaza bakakongorera ku ruhande ati ibyo ni ibinyoma mugiye gupfira mu ntambara mu mashamba ntabwo muzagera n'iwanyu ibyo ni ibinyoma turaza mu gitondo twese turahinduka duhindutse badukubise inkoni ntabasha kuvuga twanze kugenda turakubitwa twanga kugenda bakadukubita ati muragenda ntabwo tugenda fande ntabwo tuhazi hariya twahavuye turi bato wari ufite iyi rank icyo gihe fande hatari yari atwishe nje narakubwira fande hatari niba umuzi wakoraga muri Interforce data ni wari kudukubita ngo twanze kugenda uvuga wakomeza sore komeza okay reka nse nukubwiyeho make ndahita ndangiriza hano hafi mu mbabarire gato natinze rero ibyo nshaka kubabwira urukundo rwo kutwosha muri ariya mashamba no kuja kugwayo abagiye benshi b'abana b'abanyamasisi bahise bagenda benshi cyane bararundutse baragenda kandi b'abakomando bahise bagenda bamwe numvishije muri bo barindaga Ntaganda abandi barindaga Nkunda ibintu nk'ibyo ariko bose kugeza kuri uno munota mpanye kubwira nta numwe nakubwira ngo ugihari usibye njewe na Isaac w'umunyamasisi na Calixte w'umunyamasisi twasigaye na David na Justin nitwe twenyine tukiriho abandi barapfuye muri babandi bari kuba proposa kujayo abandi barapfuye bose barapfuye muri iriya ntambara cyagihe Makenga arwana na Ntaganda hariya kandi aribo babateranyije abanyarwanda babateranye
ibyo bintu rero byo kuza kosha abana ngo baje mu ntambara bapfe bashire ntabwo njyewe mbyemera kabisa. Muzaza mutubabarira, turi batoya ariko nanone ntabwo turabo gupfa kabisa. Icya nyuma ngiye kurangirizaho, nari navuze wenda nzababwire, ntabwo ubu nyine u Rwanda rwasizoye ngo rurica ngo abanyamurenge bari mu bapfa ngo ruguru ngo ruguru iwacu mu misozi. Ese muzi indege Masunzu bazaga kumurasa ari abanyarwanda baje kumurasa n'indege NNDVD, umuntu umwe ufite amaescort atarenze, ngira ngo yewe sinzi niba Masunzu yari afite amaescort arenga 20. Noneho ufate ingabo zose mbega zari zimwumvaga, abamwumvaga ntibarengaga ijana, ariko hakazamuka amabataliyani kugeza n'indege ziza zikaza kurasa iwacu. Hanyuma uno munsi ko baravuga ngo indege ngo amadrone kararasa iwacu, ibo bakoraga iki? Barasaga izihe ndege? Izabo zarasaga amashaza. Ko n'ubwengetwa ni ibinyoma, ni ukuduhimbira, ni ukudushakaho impamvu, ni ukutuzanaho urwango rukomeye. Tibazi yuko twababaye cyane, twarahwereye. Kandi reka mbabwire, nimubona mw'abanyarwanda, reka mbibabwire, turashe FPR timuzavuge ngo turashe u Rwanda. Oya, tuzaba turashe FPR, ntabwo ari abanyarwanda turasa, tuzorasa FPR kandi abanyamurenge tuzoyirasa. Bibabwiriye hano. Murakoze. Ndugu, muje mupiezi ya baenemi, aseme mutenda muue Banyamulenge, mubatukane batoshe. Hapana, unanisikia? Msifanye vile, mchungane kitu mliishi mnachungana. Basi Bavira, Babembe, Bafuliru, Banyamulenge, Babwari, Balunga, tuko pamoja siku wote. Sawa? Enemi alipieje watu akabeba pamoja kule de force, mais tukabambia barudie. Na mimi naanonseke kubachi ya kazi, salaire zabo zitaanza lipewa semaine prochaine. Sawa? Karaguta heyewe nkotanyiwe, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Zinga karaguta heyewe nkotanyiwe, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Kagame Paul ndetse n'agatsiko ke, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Inkotsa Sikobiya n'abandi nkawe, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Wiringoma ndetse na Makenga, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira Nduhungire w'Igijisho Maxi, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Habira Nduhungire w'Igijisho Maxi, Karaguta yawe nkotanyiwe, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Ndabwira uwo Kabarebe wigira Gigihanda, Karaguta yawe nkotanyiwe, gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga. Mubaraka Muganga wigira Intakoreka, Karaguta yewe nkotanyiwe,
tashe mumera mababa Senatere boda aravuga nti mumva Bonera aravuga nti mumva Irimine yaraguye muranga nti mumva Nyamumbeza aravuga nti mumva Na rukundo yaravuze nti mumva Yewe nkotanyiwe muri Bikenya koko Nimuhame hamwe tubaseke mwararwikururiye Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Habari rucuru muzinge nkotanyiwe Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ibukavu muzinge nkotanyiwe Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Igomani muzinge nkotanyiwe Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Wazalindi babereishwa Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Bibukarapa mwigenje noneho muramwaye Turabaseki Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ndakwira Kagame Paul ndetse n'agatsiko ke Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ndakwira Inkotanyi Sikobiya n'abandi nkawe Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ndakwira Wiringoma ndetse n'Amakenga Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ndakwira Ndungire wigize inshomotsi Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ndenanga uragana kw'inkotanyi zo zikashe Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Rutare marariye ngo yumva ubutumwa Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ese Kabila ye ngo yumva ubutumwa Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Simatamariye ngo yumva ubutumwa Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Zingakaraguta yewe nkotanyiwe Simatamariye ngo yumva ubutumwa Zingakaraguta